Sipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu enhla nasezantsi kumagumbamano omhlaba sanibonani. Sibingelelo ngenhla sibingelelo ngezantsi sibingelele abafowethu nodadewethu abaqala ngqa ukusibukela ku Siyaviva TV1 lamigama ngo MC Pholo Baso Andilwa kaNgcobo umfana wase NDW no Divorce Women. Angihambi ngedwa namhlanje ngihamba noNjomane kaMgabhi bathi udokotela umhlongo ubaba kazinto ziyenzeka phansi emgababa eduzane nje nolwandle umoya ovunguza lapha nganza kwethu ngafunga ukuthi usebhisha eDurban kanti vele useKZN eDurban emgababa lapha nje eduzane neStophi impela kaMthathelo nasi isitolo uyabona yobusufikile ke kwaNjomane. Njomane omkhulu sikwamukela sikubingelele sizokhuluma indaba ezimnandi nabantu abazibungaza usuku nosuku balokho bethi kanti umhlongo uzokhuluma nini. Akujwayelekile Mapholo bangihlezi ngiqala ngawe ukubingelela kodwa namhlanje ngicela ukubingelela lo muntu ohleli kusofa naloko emotweni nalobu ku TV uSiyaviva TV sikhondla khondla inkuzimalanga inxakanxaka inxakonxoko ngasho noma yini oyithandayo ngizobingelela wena Mapholoba nezinyanya zakhe zikwembathile ngithi nje namhlanje sengikhona ngaphakathi nakade besho ukuthi bafuna ukungizwa nokungibona sengikhona Pholoba. Njomane omkhulu silokho esiqhubekile sibeka istembu phezulu kwephepha siyagcizelela sithi zu14 zu16 zu17 Mapholo 15 16 14 16 15 yes yes wakwayizwa plan kodwa ikona lokho yes. Right insuku ke nganza kwethu uJune ku2025 ngomhla ka14 no15 no16 batho dokotela akushintshi futhi akuyophinde kushintshe kunjalo sizongena ke sigcile ekuthenini yini leni iphathela abantu ngoJune 14 and 15 and 16 yes, kodwa kwamanje ngifuna sithathe umuntu osekhaya simbekele isithombe sobala ukuthi kungani kubalekile ukuthi azibone ingxenye yalesi special kanjani na ngokuthi ngikubuza umbuzo othi dokotela umhlongo Mapholoba ispecial sezabaningi kakhulu abalaphi bendabuko baningi kakhulu yini lehlukile enizobe niyenzela abantu ngomhla ka14 u15 u16 ku2025 kuJune asikusho Mapholoba mase siyagxila noma sikusho mase siyaqinisekisa lokho ukuthi emaphutheni wonke owenziwa udokotela sizobe sizogeza wona Mapholoba thina bayazi abantu ispecial ukuthi ziyabiza khona zo 20,000 no 30,000 obani ingakho Mapholoba sibe nalento ukuthi lo muntu oseshayekile oselimele osengasakholelwe emthini sidinga yena kanye Mapholoba ukuthi sikwazi ukuthi sizolungisa amaphutha ayenziwa abanye kahle thina si-operation siya clean Mapholoba ngoba sizoklina lekwanakalisa khona abantu ekuthelini nomuntu ade ngasakholelwe emthini ajika kholelwa ubone umuthi ukuthi into ekhona umehluko ukuthi akekho umuntu ozofika kule special aphinde emuva impilo yakhe ifana Mapholoba ilokho nje kwintokozo enkulu lokho dokotela bengifuna nje ukuthi edlule kancane lapho bese singena sigxile into eyisoba isifundo kubantu Mapholoba omkhulu kunomuntu onenkinga Njomane yokuthi sekufana nesifo empilweni yakhe ukuthi umehole namhlanje kusakusasa umholo wakhe uphele wonke mhlamba ke sibheke ukuthi ngokwesintu izona ziphi izinto ezisuke zilimaza lo muntu ukuthi abe sesimene sinjalo noma yini ekuthatha ikubeke kuleso simo sokuthi wena ukwazi ukubeka isho 10 rand Mapholoba ake sikusho lokho ukuthi ekhaya umuntu mayephila uphila ngalento ekuthiwa idlozi abanye bayibiza ngabantu abadala abanye babiza ngokuthi izinyanya Mapholoba meke kwanakala umsamo ekhaya noma ungahamba uziyephi akukho lo fika khona ngoba umsamo ufana nento omgogodlo Mapholoba nje bakuthiwa umsamo nje kufana nokuthi into okwazi ukucela kuyona zonke izinto Mapholoba osuku uyidinga so ke into esikhonela yona thina njengodokotela sikhonela lako ke Mapholoba ukuthi noma izinto ngabe sezonakela emsamo kodwa sibe nendlela yokuconvector ngenxa ukuthi khona umsamo Pholoba beseyinakela ingeke isalungiseka ngenxa ukuthi abantu abawulemaza sebashona nabantu ekufana ngabaya ulungisa bahambe phambili ngokwempepho sebalimala Pholoba ile ngena khona thina sikwazi ukuconvector lawo mandla omsamo Mapholoba sikulungisa sigeze sikwenze yonke izinto qale phansi izinto zibuye seyibuya ngokobudlozi obuclean obungasangcolile Mapholoba kodwa nje into edala ukuthi inakala idlozi ukuthathwa komsamo ukuphendulwa kweinsila ukuphendulwa kwabantu abangasekho ukuthi bangabhekiswe ekhaya uzwe kuthiwa umuntu uflathelwe idlozi kade kufanele ngabe uqashiwe emaphoyiseni kade kufanele ngabe uqashiwe kamasipala kodwa kuthe mase kuza yena babanje ukuthi umkhoshosho usuke eflathelwa abantu abadala kwesisikhathi kuyenzeka umuntu athakathwe ke Mapholoba umama kamakhelana afika suze abhekise ngakuyena Mapholoba ngasekhaya ashigama lakhe mase kuyanakala izinto kubopheke ngiqima Mapholoba
okungadala ukuthi uwallet uxege uxege nompela amapholoba ngisho ungahola namhlanje kunika u20,000 uyophela ungazi ukuthi wenzeni amapholoba ungeke ukhona amapholoba ukuthi akusikona ukuthi abanye bayiphuza utshwala imali nabangaphuzi nje makuthiwa izinto yinakele amapholoba iphela ngona ungaphuza utshwala ungathandi imantombazana iphela imali ephaketheni kunomuntu osekhaya ozibuza ukuthi ngaleli langa lalesi special sangomhla ka14 u15 no16 kuJuni ngabe isilwane nobe nisilahla yini ake sikhulume ngesilwane yini isilwane sidalwa yini isilwane and isilwane ngabe sihlukile yini khona isilwane 1 isilwane 2 isilwane 3 noma isilwane into eyodwa nje ihluphe yenza kanjani izimpawu zini engingabona ngazo ukuthi isilwane ke lesi enginaso fanele ngilahlwe sona noma sithwetshulwe noma ngikhishwe sona senziwa kanjani vele mapholoba masikhuluma ngesilwane sikhuluma ngento engasiyona yakho osuku uyeqisiwe 1 osuke uyithathe engubeni mhlambe kokubolekisana amapholoba ugqoka into kanti umuntu unesilwane emapholoba usithole isilwane uchulo uzosithola ngokulala mozohlangana nomuntu wesilisa nomuntu wesifazana enesilwane sijika isilwane sesingena kuwena amapholoba isikhona futhi siyakwazi ukuvuswa ethuneni amapholoba sivusele wena ukuthi sizohlupha impilo yakhe isilwane ke igama laso lo isilwane siyakwazi amapholoba ukumenyezwa ngegama lakho ekutheni nake sibuye kuwena sizokuhlumeza amapholoba ngamanye amazwi isilwane kuyinto enzima amapholoba ongakwazi ukuya phambili obanye kuphela ngisho umendo amapholoba ahamba unkosikazi ahamba impela futhi mapholoba ngenxa ukuthi mehleni nawe uzoleka isilwane esiyitika ngayo mapholoba kodwa kuyoshala leso sikhathi sokujabulisanana njengabantu abasothandweni akusavumi ukuthi imizwa isekho kanti ithathwe isilwane mapholoba lento esikhuluma ngayo ke namhlanje ibucayi kakhulu mapholoba ngoba abanye abantu abasazi bazobheka ngakephi abasazi bazokwenza njani nalento ukuthi abanye bayafuna ukuya kaMpumelelo kodwa makhona isilwane asifiki kaMpumelelo kudinga ukuthi siqale siremove lesilwane noma siqale sisuse lesilwane khona sizokwazi ukuthi kiwa kaMpumelelo ngendlela eright noma kiwa kaMpumelelo ngendlela eqondile mapholoba abanye abantu bayithathile igubhu sisakhuluma ngaleyo abanye abantu bayithathile izinto zokuphakamisa kodwa ngekukhola ukuthi ayisebenzi akusikona ukuthi ogobela benzanga kahle akusikona ukuthi inyanga zenza kahle kuphela lezi silwane esikhuluma ngaso mapholoba ngoba sidla ubunhlanhla bomuntu isilwane makuthiwa sifikile empilweni yomuntu mapholoba kubantu abazobe beze la ngoJune 14 15 16 beze kwispecial esihlanganisa udokotela uMhlongo udokotela uNjongo kunjalo mfowethu udokotela khona la kwaSiyaviva TV1 yes mapholoba bona bengaqinisekisa kangakanani ukuthi nizobasiza nina ngeke kusasa nithi isilwane esivimba ukuthi besizakala siyagaranta ke mapholoba angithi thina sithe solungisa amaphutha abo bonke abenzi bokubi nobabo bonke amadodokotela mapholoba angithi uzwile ukuthi thina ngaw12 sobe sikolwandle mapholoba uzwile lokho ngifuna sigcile futhi la uzwile ukuthi ngabo12 thina sobe silolwandle angithi khona into esibukile thina sihleli phansi namadlozi ethu angithi siyile ka Dr Njongo safike sahlala phansi sabuka induka nazo sabuka zakaMhlongo ukuthi sinjani sabe sesiyayihlanganisa le nto ukuthi sikwazi ukukhipha into eyodwa mapholoba ingakho ke sibukile ukuthi isikhathi sokusebenza akubu 12 khona umuntu usuka qale simclean emapholoba simlahle lesisilwane ongangokuba abantu noma bengedla amapholoba kodwa umuntu ngabo 8 ebusuku noma ngabo 7 akagcina ukudla ngo5 intambama amapholoba kwenzela ukuthi lapha sebesebenzisa induku zokuphalaza olwandle amapholoba eyikwazi ukukhipha wonke umonakalo noma wonke ukungcola okuzobe kusegazini lomuntu okuzobe kusempilweni yomuntu amapholoba nesilwane siyasibeka phakathi amapholoba sobe siqale sikhishwa kuqala kuyimasi kufaka into emzimbeni ngezingane kufike nje sijikhumula cha siyoqala lapho olwandle sezinto zakhona siqale siclean eqala sikuwashe senze yonke into kuyima sifaka into ephilayo emzimbeni mapholoba ingoba bengifuna ukubona kona ukuthi kungakanani okujula okudala ukuthi nize nikhethe ukusebenza ebusuku ngoba phela bathi abanye abantu into esetshenzwe ebusuku isuki namabhadi isuki nezinto ezisabekayo mhlambe nina kungani nikhethe ukusebenza ebusuku sikhethe amapholoba ukuthi angithi sikhuluma ngobulwane manje mapholoba sikhuluma ngezilwane thusi yohlanganisa imimoya yasolwandle lesisebenza ngayo mapholoba sihlanganisa imimoya yabantu ebaxakile sohlanganisa imimoya yasolwandle ekuyiyona esisebenza ngayo mapholoba ekutheni lento ezokwenziwa ayenziwe ngempela yenze emapholoba pholoba yazi lo msebenzi okwenza ngeke sikholwe ukuthi mina makuthiwa ngiyolwandle umuntu ngimlisa ngo7500 makuthiwa ngiyolwandle ngimyisa ngo7500 hayi ukuthi ngiyokwenza into eyiningi ngiyomgeza nje mase ngiyambuyisa kube yi7500 kodwa lesi special nje sizoba sibiza kangaka ezogeza umuntu enziwe yonke into singene nayo olwandle kodwa abuya azothola into ezinkulu ngempela amapholoba sinikele kwangempela la sinikele kwangempela silahlekele kwangempela kodwa ngoba senzela ukuthi labantu amapholoba abangemva
ngemva kwakho esifisa basizakala kwangempela amapholoba labo kuyibona abebale limhlophe abanjani njani amapholoba nathi sifuna ukuyodijela ngoba yikho enye indlela esingajijela ngayo singawuphonsa u1000 mapholoba kodwa mhlawumbe ungayenzi into mapholoba singawuphonsa u10000 mhlawumbe ungayenzi into kodwa asithathe zona le mali zabantu abahluphekile mapholoba zinyembe zabo mase siyayigeza zambe ziyolungisa la ekunakele khona amapholoba ngamanye amazwi siyanikela nathi kodwa nalabo esobe sibasebenza bafana nokuthi sibanikelise bengazi mapholoba ngiyakuzwa ake sikhulume letho kodwa omkhulu mhlawumbe sixolise kubantu abasanda ukujoyina njengamanje njengoba sibukhoma ukuthi singaninikezi ithuba lokuthi mhlawumbe nicacele ukuthi uma sikhuluma nodokotela uMhlongo sikhuluma nobani masikhuluma nodokotela uMhlongo sikhuluma ngomuntu odume kakhulu ngebhodlela uzinto ziyenzeka abantu abahlale bekhala imihla namalanga ngalo bethi leli ibhodlela lineyimanga leli ibhodlela lenza izinto zenzeke siphinde sikhulume ngodokotela oqhamuke nento ewubiyoninci bokuthi nanoma ngawumuphi umuntu ngelinye ilanga uyofika ezothatha iwash eliyisigubhu uyofika ezothatha iring eyisigubhu uyofika ezothatha iselfone eyisigubhu ezinye zezinto zabantu ke lezo bashiya bekrekekile nekuyizinto futhi ezishiya abantu bethi awu Mhlongo uyenza kanjani lento yesigubhu sewash uyenza kanjani lento yeringi eyisigubhu uyenza kanjani lento yeselfone eyisigubhu leli ibhodlela abantu abamncoma kangaka ngalo likazinto ziyenzeka litholwa abanjani nganiza kwethu asikuhlukanise lokho ngelanga la ngomhla ka14 and 15 no 16 June la kwaSiyaviva TV1 mapholo insebenzo yoqala khona iyophelelo lwandle mapholo mayiqala la akekho ozothola leli wash nganiza kwethu mapholo kodwa into eyisewashini ungaba nenhlanhla ukuthi zitholakala emzimbeni wakho mapholo ngoba mina ngithe kodokotela ngicela ukuthi beyi-installe into kunokuthi nina nihambe nayo ngoba enye into ithi inomehluko futhi inamandla bese kuba ukuthi indlela oyidlulile nohambe kuzo zithikameze ukusebenza kwayo sasa usuyakhala wena uthi akwenzeka ngokuthi kanti wena ohluleke ukuma nezimiselo obuzinike zoMhlongo noma obuzinike zonjongo so ngaleli langa ke ngiyabagqugquzela abantu ukuthi ababhalise ngo500 bebhuke ispace kusenesikhathi bese befika bephethe u4500 abazothola izinto ezahlukahlukene ezokwenziwa kubo bese ke uba nethuba futhi usuhleli nodokotela uthe idokotela usungenzile konke kodwa ke sihlebe phela unakho ukuthi seniyoyixoxela ngojenu ke ngaleso sikhathi kodwa before mhlamba abantu bebhalise ku0790453446 ngiyafisa nje ukuthi bethole nenamba yasesigodlweni kanjomani ukuthi mhlambe khona imibuzo enifisa ukuyibuza ngespecially noma mhlambe nifuna ukumtshela ukuthi ayisengibhalisile dokotela noma kunezinye zezinto oyifunayo wena ngaphandle ukuthi uzofike kuyispecial dokotela ubaphelezo inombolo zasekhaya asibambe nayi number 8083 406 8658 083 406 uphinde mapholo ukuthi asibhukhe kule number le sibhukhela leyo special le number ukufaka nje leyo mbuzo ofisa ukuyibuza kudokotela wakho ungaconfirma futhi ukuthi ubhalisile kuyona noma ufuna ukuza nje kuyena kungesona ispecial uzobeke lapho uzochargewa ama price ajwayelekile akushiya ukuthi kuzobe kubizwa kodwa azobe ejwayelekile ilawa vele kusetshenzwa ngawo engafani nalomuso ocele umapholo bakulezi inyanga zazwela zathi ngoba uthi ufuna ukusiza abafweni nodadewethu kulungile ethi imithi sizoyikhipha busende leyo nkece yoqoqo lapho izohamba iyosiza labo bafweni right ngifuna ukuthi ke singene kule number ekubhukhwa kuyona ngilalelisisa 079 0453 446 ngizoyiphinda futhi 079 0453 446 le number ka 079 0453 446 uma uyifonelela ukubhuka uma sekuthiwa ke ungawufaka u500 qala ngokwenza ivideo call ubone ukuthi umapholo bangempela lombonayo okwesibili uzonikezwa iaccount yakaSiyaviva TV okuwukuthi ukuqoleka kulula ngoba ezitolo asithatha imali futhi asikufoneli sithi faka imali wena uqeda ukubhalisa kumina ngikunika iaccount yakaSiyaviva ngiqede wenza ivideo call uyaconfirm ukuthi yimi ngempela yini mayelana nespecial sika dokotela uNjongo nodokotela uMhlongo dokotela uMhlongo ake sipha abantu uhlu lezinye zezinto noma ungezoyibala zonke mhlambe nje noma ezintathu noma ezine noma ezihlanu othi nazi izinto abantu abangazizela nokho noma ungasayibalanga zonke banelungelo lokufona abuza ukuthi le yakhe inkinga kanje ngabe izobenziwa kulo 5000 mapholo basiqale nje ngobunhlanhla sifuna umuntu othi imhlanhla into engingayazi sele ngengazalwa inhlanhla kanze ngibe nayo
makufanele ngithola into ngicina sengiyithenga abanye abantu bayithole mahhala unumber 1 lo kuzoba lo muntu othi mina nginesikhwakhala la sebhadi abangani bami bagcina bengishaya bethi mina okhulumile ngingazi lutho kwesinye isikhathi sengaphilela ukuxolisa ngisho ngonanga kube yimina mekwahlangana abantu babo 5 nje yimina osuke wrong lapho so besifuna lo muntu onjalo ke sizofuna lo muntu othi mina umkhwenyana wami usengishiyile uthi ngiyabanda uthi stove asikho ku6 siku 3 ahamba yolala nabanye abantu ancamele ukuyohlala emjondolo ashiya umuzi wakhe omkhulu sifuna lo muntu onjalo uthi thina umuzi wami ungwele sengicabanga nanothi ngibuyele ekhaya indlela okuyisiyona ngifuna lo muntu kanjalo ke Paulo sizofuna lo muntu ogcina ke mapholo bothi mina inkinga yami ngihlezi ngifuna ukubamba ilotho kodwa igeja kancane ngenamba eyodwa mangithi ngiye ekhasino ngidliwa into edidi ikhanda sifuna lo muntu onjalo ke mapholo othi mina mhlambe ngadalela ukuthi kamlungu ungasebenzi ngizisebenze kodwa akuhambi kahle mengathi ngithinta into engiyithintayo so besiqinisekisa ukuthi kusukela ngasufika ngalolu langa wahamba sahlukana nawe sakwenza ngo12 okusuke kufanele sikwenze kuba ukuthi ubuyele ekhaya amapholoba impilo yakhe ingasafani kodwa nje lilonke amapholoba sizoshintsha impilo zabantu ilo sisiqubulo nje esinako ukuthi sizoshintsha izimpilo zabantu ngalela langa amapholoba zikhona yini izinto enizobe nizenza kubantu ezidinga ukuthi bephathe izicu zabo zomzimba noma ke ukungcola kwabo singabala izinto ezifana nesidoda nokunye ngoba uzothola umunye umuntu mhlambe kuzojulwa kakhulu ngoba kusolwandle noma umuntu akalifona alichaza udaba lakhe mhlambe kuzofikwa lapho mhlambe kusikhanyisele lapho noma leyo nto enjalo nihambisana nayo siyacela phone umuntu ngenxa ukuthi phala umuntu uneyinkinga ezahlukahlukene nje konke ngeke ngisho ukuthi ubhlungu baziwa isicathulo baziwa umnikazi wakho nakhona lokhu ngiyacela ukuthi makukhona umuntu onendaba ethanda ukujula kakhulu akafone emapholoba kodwa siqinisekisa ngalolu langa indwangu emhlophe o1 meter sobe sifuna amapholoba indwangu emhlophe o1 meter sizobe sidinga kakhulu ngalolu langa kodwa kunye nokunye mase singena ngokujula wena fona mase ukhulumisana nodokotela mase ngiyakutshela into efanele uyiphathe emaqondana nawe 0790453446 yona nombolo ongabhukha kuyona ulungisa u500 ukubamba indawo emva kwalokho sobe sesicela amagama akho nokunye ekuzobe ke sekudlulela kodokotela bebeyiqala insebenzo ungakafiki wena okwakho ukuthi uqinisekise ukuthi uyabhukha kusene isikhathi ngoba abantu abazosetshenzwa it's only amakhulu amabili 200 and bayabhalisa abantu ngenqamba manga ekubhaliseni kwabo wena ongakabhalisi uzogcina usala ngaphandle so ngiyaqhuqhubezela ke kuse-early ukuthi nawe bhalisa isho kuthiwa lo 500 awukakahlangani bhalisa ubambe ukhuluma uthi ngicela ukubhalisa igama lami sengizofika sengizofaka lo 500 ukuthi ngibambe indawo dokotela umhlongo mhlawumbe amazwi wakho okugcina abheke kubantu engingakusho amapholoba nenginesicelo nakho kade sisebenza noJokjang Njoko sisisebenza labade ababhukhile amapholoba ngiyacela labantu abanamagama amabili ukuthi unegama lesingisi nelesizulu sicela uwafake lo mabili lo magama ngoba into esibhekane nayo sisebenza noma siqala ukusebenza sicheck into zabantu sitholile ukuthi abantu babhalisa amagama wodwa esikhundleni samagama amabili ukuthi uyabhalisa ngawo wonke amagama amabili ngisho ngabe igama elisabekayo lesibhunu noma labe lesingisi kodwa mekuyigama lakho bhalisa ngalo khona khona kuzokwenza ukuthi izinto zethu esobe sizenza zibe lula engifuna ukusho ke amapholoba abukho ubuqola abukho ubuqili abukho ubuqophololo ayikho into ezoba yenziwa engabona umuntu sobe sihambisana nesimo somuntu angimtshele lo mapholoba ongazwani nenhlanga angimtshele lo ongazwani nokugcaba ukuthi sobe sinayo indlela ngalolu langa eyobikulekelela ngalo ukuthi ube khona inhlanga ezofaka emzimbeni wakho mhlawumbe unenkinga nje yesifo sikashukela yes awuzwani nokugcaba yes uyakwazi ukusho ukuthi hayi mina lo angithandi ngicabe ngabe khona nelinye icebo odokotela bazokwazi sobe si ready thina ngayo yonke indlela enjalo sihambisana nezinto zabantu mapholoba South Africa Ningizimu Afrika sibonane kwivideo elandelayo siyabonga kakhulu siyabonga